Melo lako kita sawanasang salama siumpu lantai atu tanila umpu dipuang ya undan uni bukadana mamalikan semua anta tontong masake sawanasang dan pandarana buang. Taparandu kite kapenompanta tamenani lamai penani masalo 130 kaya bisa olah kalu dorongan ni buang ta pintu batuamu. Dolo la di basa ya la dinanung tu kadan na puang mai komi tapalaku pasambayangan ta sambayang. Kipudi kipangke tu kada maseromi o puang tu puang ki penombai belan na tontong bang mi papayan lako kaleki solanasang tudiona pangantami diona kamamasyami tontong urinding palakan lalu bintu toyanan tengka kedeki. Mintu na to opwang denupa ang kimadin unolai katuan situru lalan pa purayami. Isorong tamalimami opwang telah mukuna kipogaulan te atuyate laki basa selaki danung tukada maseromi lamai sura maratugmi. Pamatoto kan ni ulen dui kuasa pena masalomi dan upa ang kimadin basay situru lalam pa purayami. Yamote tu pangandoki opwang pasakikan lansangan nepong Yesu palaba kasalanki di masambayang. Amin. Kadana puang telah dibasa yang mutu diala lamai kadadian 22 aya misa selako aya karua tuna kwa kadana puang kapotonganana Abraham isudi. Pakalan dan nipisan ia moton namangka tumintu nato bami puang matua tu Abraham nakualako. Abraham maka dami indesiana puang. Maka dami puang totemo ala itu anak tunggaamu ia mo Ishak tumu pakaboro tolani lakotana Moria amu pamalaran ni Diola mendadi pemala itu nupupu domisa untuk la kupagitangko. Melambi mimilik tu Abraham nalapiki tu keledenna ana solan itu solana da dua yaitu Ishak. Yaitu Ishak anakna
Yana piak tu kayu, kana pantunuan pemala itunu pupu. Ana kede male lakoto inan mangka na pokadanmi buang matua. Ya to naman matalung alon mo na bangunan mi Abraham tu matanna ana tiro mambela tu inan ya to. Maka dami tu Abraham lako solana torro mo kami sola keledain dete na yatu aku sola tepia lamale inde tolako. Ya kemangka mukan menomba la sudah siakan saya. Na alami Abraham tu kayu la di pantunuan pemala itu nupupu. Anak papasan itu Ishak anakna. Anak iya kalena untang keruaya sepiso namale sola dui. Maka dami itu Ishak lako Abraham ambe na nakwa. Oh ambe mebali minakwa. Apara anakku nakwa mitu Ishak. Tiro mite api sia kayu. Apa umbara tu anak domba tadi tuduh pupu. Mebali mitu Abraham nakwa. Anakku puang matua la umpadanan ni kalena tu anak domba tadi tuduh pupu. Malemi soladui. Amin. Yaitu karena puang lambong yate dibuat bukade lang panglisuan kada napasaka nasang puang atau dalam bahasa Indonesia Tuhan yang menyediakan. Dulu di pakaborolan puang belanna kamagyangan putu kamatakuran memperanduk misa pengkarangan lendu atu saya bang apa ditumbu sanga dimukun pakataku kaleta ya moke Abraham pak petiron ni mbasus itu kapotonganan lantuk kaya menatangai Abraham tu perasaan Nasara se Ishak belanna napatonga Abraham tu puang dari tayo menasala jadi penomban itu Ishak sabab puang kalena mo upalakui dari penomban ako kalena inang manasa puang pabengan itu Ishak dari tayo menasala inapalakui puang sule tusiduka kona mekutana tu Ishak oh ambe umbara tu anak domba tadi tunu pupu mebali itu Abraham nakwa anakku kung matua lampadanan ni kalena tu anak domba tadi tunu pupu yan Abraham barangi bang mi sa turui sa pugaw bang mi tunapokadan na puang na mintu na to puang mo yain pasakay sa uposaray tantang yan na tangya puang tu tapasat tuan iya mo to nabuto tu kamagyangan dulu solanasang tunapakaboro puang ta temurai perangi tongan ni tu gamaran na puang apa poleopa tula unturi sela umpugay tu parentana puang lan katuan ta tapalosongan kita tuturu tu kenanta ya tangata mandu kita teperangi sia tasatuan antu kamawatanganta sepa baranganta ya ke tapatongan ni kumua puang laung pasakai batonan na tapaasatuan ni puang tayo mo tumaadin lan magyang ulang te katuan iyate sama perengibang mo kita situang kaming tolan lantuk lako puang anak puang kalena la yaw pasakay situru kakinana deto na puang kalena mora papatuiki papasakena sa karungkosan na situru papurayan na amin.
Katama ki pasambayangan pangando, naya tula di pasambayangan, ya metu allo ulang tahun pernikahan Bapak Paulus Adi Sukmana dan Ibu Kartini Manga, Bapak Ernesto Popang dan Ibu Priska Daya Leluni, Bapak Indrio Deval Pongsapan dan Ibu Deji Lantri Torus. Yang ulang tahun Saudara Juneti Monde, Bapak Kende, Bapak Yuis, Ibu Yuyun yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan pelayanan renungan dan doa malam di kehidupan jemaat sehari-hari. Kita mas sembayang. Purre sumanga pole paraya ipakendek mati olo malabi mi puang belan nami rondong mukan lante atu sangatu kumpudi komi membasa itu kada malabi mi. Ada ikan kitontong tiro malesoi temai kemasokanan mi. Inan tontong duka mi pepayan lan lingkan na katuangki solanasang kani. Opuang kipenombai do suruga, pura sumanga sia ma pole parayakan duka kan isola temai siluki sia anak-anakki. Taparanu untarima pastak kemi lan allo yate belan na mirangani sa tahun tu muruna. Tusiduka to opuang tusuluki Pak Yunus, Ibu Yuyun, Bapak Luis, tulan kelaman batang kale, masambayangkan mati kalemi puang, kumuna kamu tulan nete 5 kuasami, lan reme lan katuan na, ja lan carapai temai saki lamai kalena. Anak kakosami puang lan napa kamatotoran baru, nakendek randanan tarima kamalakian jomai kalemi. Pastak kesolanasang lan katuan na yate may bati na puang tumambela kami pastak kelan luda karang kandena selan tananan dapo na solanasang. Imas sambayangan mati olomi puang tekatuan ki yate may marupa-rupa sara pengkarangan sakarang kande sakaleteran utan yaitu tontong kitugun ki allo-allo. Kamu puang tulang pamatoto kan solanasang denupa soyangan meloy. Pagarisan kan salah budang ki puang. Perengitu pengkamoya pangandoki tontong ki pakendek lako kalemi. Mintu nate kisorong tetesangan na puang ki Pong Yesu. Amin. Sampo randan mote kal kapanen banta pura subanga atu maditani yumpu puang denopa nama masena tontong rodong ki solanasa bogi melo.